Zindaba zesiNdebele sikubikela zona bunqopha ukusuka emzini mkhulu we-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. We have lost significantly in KZN. What we have emphasized here is that no blame game. We are all in this together. Nobhala Zombelele we-ANC ufikile Mbalula uthi basebenza ngamandla nandawonye uqinisekisa ukuthi i-ANC yakhiwa ngobutsha esifundeni saKwaZulu Natal. Babelaola ba thuntsa mapodisa gana le thuntshano mo thuntsanong eo babelaola ba le batlhano ba tlhokafetse o mongwe o go sepetlele ka dikgobalo tse di masisi. Kudumuzeke abasolwa abahlanu bebabhubha emalahleni eMpumalanga lokho nabadumuzana nama-Hawks ehlelweni labo lokuthuthumbisa i-ATM namhlanje kuseni. This is the campaign lengiqalaka today kodwa sibathrekeni bathola treatment because if bathola treatment then bangaphila. Undunankulu weMpumalanga uMandla Ndlovu uthi bazokutholakala bonke abangaseli imthoka yokuphungula ubukhali bentumbantonga. The biggest thing is converting chances and just creating chances, moving quick off the ball, creating spaces for our teammates. Umendi weBanyana Banyana uAndile Dlamini ukhuthaza ukuthuthukiswa kweligi yabantu bengubo. Kuba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku-SABC 1 ngesiNdebele Lotshani. Ikomiti enkulu ye-ANC ibizele ikomiti enkulu yesifunda saKwaZulu Natal emhlanganweni omkhulu eGauteng. Lokhu kulandela ukuthi ihlangano le ibuye nemphumela emimbi yesifundeni saKwaZulu Natal emakhethweni kawonke abanjele ekupheleni kwakamrhayili nonyaka nje. Unobhala Zombelele we-ANC ufikile Mbalula uthi i-ANC izokuhlela beyakhe ngobutsha isifunda saKwaZulu Natal. Uthi isiqundo sokuthoma ngobutsha ikomiti yesifunda ephezulu sizokwenziwa ngobutsha ikomiti kule ANC iveke zako. Umbalula uveze lokho emhlanganweni wekomiti ANC namulunga wonke we-PEC yaKwaZulu Natal obanjele eGauteng. Lokhu kuza ngemva kokuthi i-ANC yehle nge-17% emakhethweni kawonke ukusuka ku-52% emakhethweni ngo-2019. The ANC to be healthy, fit and proper to fight an election of local government election. So that includes reorganizing ourselves in these provinces. And the situation in these provinces is dire from an organizational point of view. Ikulu yesifundisi ayizokuthosa ukuziphendula yodwa kodwa kuzokufanele kuziphendulele ihlangano le yonke. We have lost significantly in KZN. What we have emphasized here is that no blame game. We are all in this together. And the NEC will not be hamstrung by not taking decisions on a situation that is dire, that requires intervention and decisive intervention. Umbalula uthi ikomiti enkulu yesifunda saKwaZulu Natal izako izokubekela phambili amakhetho abohulumende bendawo zemakhaya. Imphathimandla ezitsheje zemkhawulo eSouth Africa phazithi ziqinise amahlelo okulawula amakhambo abantu ababalelwa ku-6 million kunye nepahla ezokungena emkhawulweni ema-70 elizweni elingamaholide kaKrismusi. Nabe kakhuluma nembikindaba ukommishinara wephiko elilawula emkhawulo uDr Michael Masiapato uthi bangezelele isikhathi sokusebenza kwabasebenzi emkhawulweni ebeyingasebenzi ubusuku bonke. Qalene nemiraro eminingi ngehlangothini lemkhawulo yelizweli nekubalwa hlangana okungena kwamaphandle ngokungemthetho ubeleleso benzeka nakeqiwa imikhawulo kunye nokukhukhuthiswa kwepahla ngokungemthetho hlangana nokhunye. Imphathimandla ezilawula emkhawula iBorder Management Authority zithi angekhe zibulala ubuthongo zingakaqedi ukulwisana nesitshijile esikhona njenganje sokudliwa kokudla okunechefu. An operational instruction to all the ports of entry to intensify efforts to detect as well as intercept any attempt to illegally import the organophosphate pesticide, especially Aldicap, which is a banned substance in South Africa, as well as Tebifos. Babeke ilihle libukhali ebujameni beMozambique
kanti laba bahlela ukungena elizweni elingokungemthetho bangakhe balinga ngombana amalunga wephiko lamajoni azabatshalwe mahlangothi wonke begodu azokusebenzisana neminye iminyango ukuqinisa zevikeleko. Working together with members of the South African National Defence Force will be waiting for them. Whilst awaiting the delivery of our drones as the BMA, in this festive season, we have forged a partnership with the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, which will be deploying their drones to assist us with enhancing the level of border security and domain awareness. Siyapato uthi bakhonile ukulawula nokuvimba abantu ababalela ku400 kunye nebayi 10,000 ebebalinga ukungena elizweni elingokungemthetho solokuthunyela abogadi bemikhawulo eminyakeni emibili edlulileko. Undunankulu weMpumalanga uMandla Ndlovu ukhalimile umukghwa wabantu abangazihloliseli intumbandonga. Lokhu kutsho ekulumeni yakhe yomnyanya wokuthwaya ilanga lentumbandonga eSolomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga eMpumalanga. Umbiko ukhutshwe i-Human Sciences Research Council uveza abona ngo-2022 iMpumalanga beyinamaphesenti ayi-17.4 wabantu abaphila nentumbandonga ekusibalo esiphezulu nakulinganiswa nemfunda ezinye zelizweli. Isifunda seMpumalanga sinesibalo esiphezulu sabantu abaphila nentumbandonga nakulinganiswa nezinye imfunda zeSouth Africa pha. Abantu abaningi abanengogwana le ngebahlala endaweni ezisemadrobheni kanti kwaba amaphesenti ama-45 abanentumbandonga endaweni ezisemakhaya ingcenye yabo emaphesenti ama-34 abaseli imichoga. Undunankulu wesifunda esuthi banamahlelo wokuqinisekisa ukuthi bayatholakala bonke abantu abaphila nentumbandonga ukwenzela ukuthi bakhuthaze ukuthi bathathe baseli imichoga abo ngefanelo. This is the campaign lengiyiqalaka today kodwa sibatrackeni bathola treatment because if bathola treatment then bangaphila. Usihlalo wendlu yabaholi bendabuko inkosi uSipho Mahlangu ukhombela ababelethi ukuthi abangaliselela abantu ababohulumende nabo akube nendima abayilimako ekufundiseni abantu ababo ukuziphatha kuhle ukukhandela ukurhatsheka kwamagulo afana nalama. Kufanele khona bahlale khona phasi nabantwana bafundiswe bonyana abantwana nabazibandakanya endabeni zemiseme basesebancane imphumela yakhona kuba yini. Usihlalo we-People Living with HIV uSifiso Ngala ulela ngokulahleka kwama-files wengule embedlela kanti ukhalime nokusetshenziswa kwemchoga yesintu kulapheni nekulawuleni ngogwana lemi. Asiyeke le ndaba ukuthi uma si-pregnant bese sithatha le mithi yesintu ezoflasha amaphilisi esiwadlayo. Abantu abatsha bathi iminyanya efana nale iyahlogeka emphakathini kanti umphakathi nawo uthabele umnyanya lo. Iminyanya efana njengale nemthelela emikhulu necakathekileko ngokurhatsha ilwazi nokwakha isizwe. Irifale letsebo ya gore re tsebe mo lifeng gore santse re phele jwang o santse tseba status sa gago. ISouth Africa ilandela umnqopho we-UNAIDS wokuqinisekisa ukuthi abantu bayafundiseka ngentumbandonga nokuthi baseli imichoga abo ngefanelo. Iminyanya efana nale iqinisekisa ukuthi kubunjwa ichebiswano nenhlangano zemakhaya abantu bafundiseke ngentumbandonga. Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC ngikubekela ngikwamhlanga eMpumalanga. Kanti indaba egadunga kule ngiyesibuze ngayo ekhasini lethu le-Facebook. Asiqala umbono khombukele. Balekile ukuthi ufuna njalo usijwayeze emtholampilo. Abantu abaningi abafuni ukuzicheka and abaningi abafuni ukusela amapilisi. Balekile kakhulu ukuthi ke uma ngabe usuzazi uhambe emtholampilo uzuqala emshanguzo. No abahohlelele ukuphuza yona imichogo yona leyo. Sebaqoquzela abantu la impela ukuthi abawathathe umshanguzo wabo bazophila. Sibangasho ukuthi iMpumalanga ikhamba phambili ngentongaronga. Kodwa ke wonke lama province aberegela la eMpumalanga ibona abasilethela kakhulu khona la entongaronga eMpumalanga baphela umnotho la eMpumalanga. Umbono ngeumbukele SABC ezokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Iphiko elitsheje ukuphenywa kwamacala akhethekileyo kulikhandele isehlakalo esihleliweyo sokuthuthunjiswa kwe-ATM emalahleni eMpumalanga.
Okhulumela amapholisa uKenneth Katlego Mogale uthi balunywe indlebe ngesehlakalo sokuthutshunjiswa kwe-ATMs. Kwathi lokho amapholisa nakafika endaweni yesehlakalo abasola bathoma ukudumuza. Amapholisa athi nakazibuyiselakho kwabulawa abasola abahlanu kanti munye wabo usesibhedlela. Libakhambele kumbi namhlanje ihlelo labo lokuthuthumbisa ibhanga abasolwaba. Iphiko lama-Hawks ebesele lilunywe indlebe ngemininingwana yehlelo lokuthuthunjiswa kwebhangeli lihlangabezwe ngenkule nalilinga ukujamisa ikoloyi yabasolwaba. Kulapho nalo libuyisele khona inkule kwalimala munye odluliselwe esibhedlela sikhuluma nje. Kwathi abahlanu babhubha. Okhulumela ama-Hawks ngehlangothini lobulelesi obuhleliweko uKatlego Mogale uthi iphenyo libakhomba endlini ebeyisetshenziswa abasolwaba ukuhlela ubulelesi kanti lokho kutsho ukuthi kungenzeka kubotshwa abanye godu abathinekako kilobu belelesi. Itega babilaola batla ka Toyota Hilux ene le gore ke nngwe ya tshedimosetso e neng le teng. Babilaola ba thuntsha mapodisa ga nna le thuntshano mo thuntsanong eo babilaola ba le batlhano ba tlhokafetse o mongwe o ko sepetlele ka dikgobalo tse di masisi. Isakhamuzi City isehlakalo lesi senzeke ngemva kwe-iri lesibili nakusako namhlanje isi. It was just a few minutes past 2 when the first gunshots went down. I was just about to sleep. I was not sleeping yet. Ufan Castle uthi isehlakalo lesi sibathuse khulu naphezulu kokuthi indawo le incane kangaka. It scares me because I just saw it on the news that there's a safe house in Skoongesig, which is very scary. Ngokuya kweziko elibuthelela ilwazi lobungozi bembhanga eSouth Africa, iSABRIC, ukuthuthunjiswa kwembhanga kuphuke ngamaphesenti ama-20 ngomnyaka ukusukela eminyakeni embalwa edlulileko. Nginguthabo Mtsweni, ngiseSkoongesig eMalahleni, eMpumalanga. Usomkhandlu wezokuphepha komphakathi eMpumalanga uJackie Masiye wamkele abogadi abaqatshelwe ukulwisana nobulelesi emphandeni ezihlukahlukeneko zesifundesi. Lokhu kusehlelweni lokuphungula isibalo esiphezulu sabantu abangasebenziko. Abaqatshweko bayokutlikitla ikontraka yeminyaka emibili. uMasiye ubamkele yaseMbombela Stadium eMpumalanga. Pheze babalelwa emakhulwini amane abogadi abacatshelwe ukulwisana nobulelesi esifundeni lesi. Begodu bathi sele bakulungele ukulekelela imphathimandla zomthetho ukulwisana nobulelesi endaweni ezihlukahlukeneko eMpumalanga. Kanti abanye babo sele bathomile ukuzibandakanya emajimeni wokulwisana nobulelesi emphakathini njengamalunga we-Community Policing Forum. Ngesikhathi eside ngiyisebentela i-SAPS bengingasebenzi ukuthi ngibuke inzuzo kodwa bengisebenza ngepassion ukuthi ngifuna ukubona umphakathi wami ngasonke isikhathi uphephile nanyalo ngiyithembisa kakhulu ukuthi ngidawulwele ngasonke isikhathi uphephe. Sifisa ukuthi nathi decrease lo sincede la sinceda khona emphakathini phakathi ba nathi especially nebantwana laba esikolweni bancede emphakathini. Ngijabule kakhulu ukuthola leli thuba to be part of the people lebantu abalwa ne-crime in South Africa, especially eMpumalanga ngoba bese ikhuphuka i-crime rate. Abogadi abasanda kucatshwa aba bayokubandulwa ngokupheleleko kanti bayokubekwa entetshini zamapholisa emfundeni ezihlukeneko. Training itoba for now for 2 weeks bese siyabaplans quickly babuye batos assista because it's a festive season. This is the space that we want to usifuna ukuthi sisi-attend kakhulu. Then after that siyabathatha sibayisa ku-South African Defence Force bese bayotraina. Ngokutsho komnyango wezokuphepha komphakathi zi-115,000 imbawo zomsebenzi ezifakiweko mayelana nehlelweli. Nanyana kunjalo zimbawo eziyi-1200 kwaphela ezidluliselwe esigabeni sokuhlungwa kwalaba abaphumeleleko. Ngingunhlanhlatshelo wendaba ze-SABC eMpumalanga. Nasibuya Ndolo. Indlela kathi ngithaga ngakho besolo ngihlezi phezu kombhede ngingakhona ukuhamba. Ngihlezi esitulweni esimnandi khulu mozi esifotshokako. Abawuvala umlomo abafumene inhlalo zabakhubazekileko e-Almans Rift C eMpumalanga. Indaba zisekhona lapha nazikuphundile kuyazithola ku YouTube, SABC Plus, X, TikTok na ku Facebook. Asirage nazo.
Abanye abafundi baka-matric bathi isisa nobuntu kufuze kube into yasafuthi ukwenzela ukuthi wonke umuntu azizamkelekile emphakathini. Abafundi bakhulume lokho eminyanyeni ohlelwe izazi Amahlangu Foundation ngomnqopho wokwenzela i-matric dance abafundi baka-matric abangakhange bakhone ukuya ku-matric dance ngaphambi kokuhlolwa kwenhlahlubo zokuphela komnyaka. Umnyanya wokulayelisana kwabafundi lo bobanjelwe eGamoro eMpumalanga. Umbiki indaba wethu Comfort Masombuka bekalapho. Umnyanya waqobe iminyaka ohlelwa izazi Amahlangu Foundation ukuvalelisana kwabafundi baka-matric khulukhulu labo abangakhange bakhona ukuya ku-matric dance ngenxa yokuhlalela kwemndeni abo ngesikhwameni. Senzela abantwana abahlogileko, abantwana abangana amazali abangakwazi uku-afforda and all. So then ke thina ke siya collect amarogo ke siba collectela amasudu sibenzela umnyanya. Abafundi banikelwe nezambatho zikanokutsha bazembethe emnyanyeni lo. Bathi ngalokho nabo bazizwa baba abantu hlangana nabanye abantu. Umnyanya lo usifundise ekutheni siyazi ukuthi impilo ayipheleli lana and izinto azidetermine ukuthi usuka kiphi i-background. Some of us ama-background wethu akasi right but then ukuthi sibe sonke ngalo mcimbi oyenzakala lana namuhla ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi sikhoniwe ukumenywa ukuthi sizobungaza usuku lethu. Uprincipal esikolweni naye uyabuka ngesise singaka. Umnyanya njengalo uyasihelebha thina sisikolo ngoba nalabo beseza ku grade 12 bayaguguzeleka wenze ukuthi nalabo bezako nabafika ukukhathi sabo sokuthi bafike bakhona ukuthi babereke ngamandla. Umhluzi bewehlange ndololwana lapha nomvumo bozwakala kamnandi. Bathi nangale kwemfundo zabo bazokuqinisekisa ukuthi ke nabo babuya bazokukhuthaza begodwa bazokutshala umoya wobuntu emphakathini. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngiseGamara Fir eMpumalanga. Ihlangano iMashilo Foundation ngokubambisana neLisedi Pathways banikele ngama-wheelchair amakhulu amabili ebantwini abawahloga kwendaweni ye-Alman Street C namaphethelo eMpumalanga. Lokhu kuza njengombana umhla ka-3 kuSinyikhaba bekube mhla ka-3 kuNobayeni kuyinyanga yejima lokufundisa mayelana nokukhubazeka. Sibusisiwe isandla esiphako kunesamukelako. Lokhu kufakazelwa zinhlangano ezingasebenzeli inzuzo iMashilo Foundation kunye neLisedi Pathway eziphisene ngentulo zamavilo ezimakhulu amabili ebantwini abazihlogako be-Alman Street C ngaphasi kwakamasipalata uDr JS Moroke eMpumalanga. Ihlangano ehlomela abantwana abakhubazekileko iLisedi Pathway ibuye yabamba nomnyanya ukufundisa mayelana nokukhubazeka. Umsunguli weMashilo Foundation uSpeedy Mashilo uthi kuqakathekile ukusebenzisana nengikampani zangeqadi kunye nabosomabhizinisi ukujugulula impilo yabantu. Le 200 emakhulu amabili ngoma-wheelchairs wanikela abantu bajabulile abogogo abakhubazekileko kuyabonakala ukuthi siyaqhuba siyaphambili. Esingakutsho ukuthi i-government noma uhulumeni oyedwa ngeke akwazi ukwenza lo msebenzi. Umsunguli obuyabe mphathi wehlangano iLisedi Pathway uFlorence Liso uthi baningi abantu abazihlogaka intulo zamavilo begodwa nohulumende akakhona ukubabonela bonke. Ka lebella ka moka batho ba batlile mmoka tja go here ba interviewer ba bang ba ne le 5 years ba le mo waiting listing ba emetse di wheelchair ba bang ba ne le bo 3 years iputsisho gore motho ha sa tsamaye a sa kgone ya ntlwaneng a sa kgone o dira selo a le mo waiting listing ya wheelchair for 3 years o irahalang ka bophelo ba gago. Kumenye nezinye inhlangano ezingasebenzeli izuzo eMpumalanga bona zizokusizeka kanti nomphakathi nawo uphuma ngobunengi bawo. Abantu abafumana intulo ezijizi bathokaza bawuvala umlomo. Ngendlela kathi ngihlaga ngakho besolo ngihlezi phezu kombhede ngingakhona nokuhamba. Abantwana nene bangikhweze ekolweni nje baguge ngesitulo. Akwabona lokugwa ngesitulo. Uba ngithokoza kangangani. Ngihlezi esitulweni esimnandi khulu Mosi. Esifotshokako. Yazi ngiyathokoza bengihlaga kakhulu. Imndeni yalabo abazuzileko nayo ithokoza iqedi ithi intulo zamavilo izi qakathekile ngombana zinenge indawo ekufinyelelwa kizo ngazo. Indabeni ze-SABC kinguFilemon Sikhosana, i-Auckland Park eJohannesburg.
Umendi weBanyana Banyana u-Andile Dlamini uthi ukungabi khona kweligi enkulu yabadlali abasikazi yaseSouth Africa kwehlisa izinga lokuzibandakanya emidlalweni yenchaba-chaba. Nanyana kunjalo uthi bararobhe khudlwana uqalana neJamaica emidlalweni wobungani kusasa ekuseni. Banyana ngemva kokuloba umdlalo wehlandla lokuthoma wenchaba-chaba wobungani neJamaica ngomgqibelo. Ithi kusasa ngesamarimarima izimisela ukulungisa imchapo yayo. iJamaica isebujameni bama-42 ehelweni lenqhema zeFIFA ephasini zombelele. U-Andile Dlamini uthi kusasa bayazibuyiselela kuJamaica. Is converting chances and just creating chances, moving quick off the ball, creating spaces for our teammates and just being compact when we defend. Umbanduli weBanyana ukhuthaza abadlali bakhe ukuthi bawunqwathe uchisa. Bangasabi nokubetha amagondelo. Uthembisa nokunikela abadlali abatsha ithuba lokuzibandula. Njengombana hlanganisa isiqhema esiyokudlala imidlalo yeAFCON ngomnyaka ozayo eMorocco. You cannot bring them with and not test them, you know. So we're hoping to give more players an opportunity, but obviously the game dictates that as well. But it's important that we come away with from this game having looked at as many players as we can. Lo mdlalo wakusasa uyokuthoma imizuzu ne-30 ngemva kwe-hour lesibili ekuseni. Mbuyela indaba ezikhona kusasa ngeSiswati. Umusa.